le official video. So kusho ukuthi le izolo ya bengiqinisile, it's just that ngithi abanye abantu bafuna ukuthi mhlawumbe uzukhale ke. But ngibonile ukuthi no man ngihethe nabantu ebengingamelanga ngibahethe, bengilwisa nabantu ebengingamelanga ngibalwise. Uyangithola? So ebantwini abangilandelelayo like straight up I'm sorry guys. Ngiyazi abanye nibheke kimi yabona. So sisonke mina nginani yabona, obviously the aim yama haters guys ukuthi ngiyeke, you understand, and ebhekani ngitsheleni something angiyindawo, sorry bhatalani inyanga zenu kahle, yangana mina manje kwamanje ngisakhuluma nabantu abangithandayo, nabantu vele abahethekile, you understand, angifuni ukuthi South Africa because manje labangana boJozi badlala ngawo labamaJozi basiya hey cancel squad, yes cancel squad badlala ngawo ngana Jozi la. ya ngithi phela mele iphele phela manje angithi akusemelanga kulini. Angithi seyenzekile hayi. Manje mele iphele manje. Sisijabuleleni phela kuza no December bafethu niyazi angithi mele kusetshenzwe. So ngoba manje ngeke soloko silwa sodwa, so kumele iphamphansi mina yazami hayi ngishila yabo, bheka yabo angilwi hayi manje hayi ene ngixolisile ku South Africa yabo, so hayi manje kumele iphela, akusamelanga ukuthi Navela pheke lama hate manje. Fana naphekwe lama hate manje. Hayi ngiphezu kwawo uzoza wena mara uyazi soyilungisa ke mngani wami. Tango in other words kuwo wonke umuntu engimhethile engikhulume kabi ngiyaxolisa bafethu le like angithi le yilo is straight words. Ingazongitshela ngama English wena, cabanga ukuthi ngizele wena la kuzokhuluma iEnglish mina. Naba abantu emile bahambe la ngithona, but well I apologize guys if mhlambe yazi kunabantu ebebangithanda wholeheartedly, umuntu akhale mangifika, yibo abantu engibacabangayo labo. Ethi ngithi abanye vele sinophethe ukuthi mele bakhale, but ke that's when you can see, yabona. And mhlambe nina zange niyilone lapha, mhlambe zange bayilone, but I'm sorry guys, I'm sorry kulaba engibahethile abantu ebebangithanda like